Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who's most merciful, compassionate, almighty of the worlds. Assalamu alaikum, my dear viewers. I am Johar Imam Afridi, English language trainer. So, chapter number first, humility and simplicity of Hazrat Muhammad Sallam. So, translate into Pashto. So, let's start. Humility, ajazi, inkisari, and our simplicity, sadagi, ingrained, mustaqil, paha, traits, khususiyat, khubiya, Muhammad's. My dear viewers, kada so dalta ugorai ap kamada de kameta apostrophe wa yo biapase este da kala hum che da noun sara rashino da ownership relationship shokawi او data apostrophe is why personality shakhsiyat humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad's sallallahu alaihi wasallam personality. आजजी या इंकिसारी आओ सादगी द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शख्सियत दुआ मुस्तकिल या पाखा खुसूसियात यानी पैदाइशी ही माय डियर वूवर दलता मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इशारा दा नेवर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं कभी नहीं कला हमना बिल्कुल हमना मेड पॉजिटिव वर्ब दे पीपल खलक फील महसूस कवल स्मॉल वर्कूटी अनवांटेड गैर ज़रूरी एम्बेरस्ड शर्मिंदा केदल आपसे सलाम never made people feel small, unwanted or embarrassed. Hazrat Muhammad sallam कला हम खलकोला दा एहसास नो वर करे चाहा खपल जानूना वाड़ा गैर ज़रूरी और शर्मिंदा महसूस करी ही आपसे सलाम urged ताकीद कवल तनकीद कवल दा द urge second form दा has possessive adjective दा हम relationship ownership खाई followers पैरोकार सहाबा टू लिव उसे दल डिसेंटली शाइस्तगी से प शाइस्तगी सरा काइंडली प मेहरबानी सरा डिसेंटली और काइंडली एडवर्ब दी हज़रत मोहम्मद सल्लम urged his followers to live decently and kindly. हज़रत मोहम्मद सल्लम खपलो सहाबाओ या पैरोकारो ला प शाइस्तगी और प मुहज़्ज़ब तरीके सरा द उसे दलो तलकीन कड़ो ताकीद ये वर्ता कड़ो चे बिल्कुल मुहज़्ज़ब और प शाइस्तगी सरा बा जुवान तेरा ही आपसे सलाम ला इशारा द वुड sit mean के नास्ता wherever चरता हूँ there was a place जगह जे available दस्तियाब इजिम्बली पमजमा के पमेफल के नेवर कला हमना सोट द सिक्स सेकंड फॉर्म दे तलाश कवन प्रोमिनेंट नुमाया एलिवेटेड उच्चत प्लेस जे हज़रत मोहम्मद सल्लम वुड सेट wherever there was a place available in an assembly and never sought a permanent or elevated place. हज़रत मोहम्मद सल्लम बा पमजमा पमेफल के हम हलता तशरीफ फरमायलो चरता बचेजे दस्तियाब और कला बय हम द नुमाया या दउचत जे तलाश नकावन. He never wore the wear second form de manaya da agustal anything you see distinguish जुदा कवल तफरीक कवल बेलवल companions मलगरी साहबा
Muhammad ﷺ never wore anything that could distinguish him from his companion. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله هم داسې شی نه و اغوستی چې هغه یې د خپلو ملګرو نه ممتاز کړی وي، جدا کړی دی. He would meet ملاوېدل affluent امرا، امیر مالدار خلک، impoverished غریب غربا، alike یو شان دی. Hazrat Muhammad صلی الله علیه وسلم would meet the affluent and the impoverished alike. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د مالداره او د غریبانو سره یو شانتي ملاوېدو، یا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د مالداره او د غریبانو سره یو شان سلوک کولو. And never made distinction، تفریق، فرق on the basis، بنیاد، caste، نسل، creed، عقیده، color، رنگ. And never made distinction on the basis of caste، creed and color. او کله یو هم د عقیده، د نسل یا د رنگ په بنیاد پچا کې فرق نه و کړی. People who did not know him، people خلق، who did not know him، no پیجندل، دا the simple past tense جمله دا. people who did not know him هغه خلق چا به چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پیژندلو. he could not tell him apart from، tell apart جدا کول، الگ کول، from the rest mean باقی، of his comrades ملګری. No, people who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. هغه خلق چا به چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پیژاندو، نو د محفل یا د ملګرو په منځ کې به یې د هغه شناخت نشو کولی، یا به یې هغه د ملګرو په منځ کې نشو پیژندلی.